Ovo je DM Beauty Academy. Ja sam Ines Šabotić i za Deboru ću kreirati Queen of the Night look. Nakon što smo nanijeli podlogu, puder, to je 24 ore puder, perfekt, koji traje tokom cijelog dana i savršeno prekriva sve nedostatke na licu, pritom ostavlja mat efekat. Nakon što smo nanijeli tu podlogu, nanosimo sjene. Ovo su sjene koje se nanose sa vlažnim i sa suhim aplikatorom. Kad se nanose sa vlažnim aplikatorom, one su puno intenzivnije, tako da ćemo ovoga puta nanijeti sa vlažnim aplikatorom, odnosno četkicom. Zatim, najtamniju nijansu nanosimo na uglove očiju, odnosno kapaka. Najtamnija nijansa uvijek ide u kutove oka kako bi dobili taj neki bademasti oblik oka, koji je najpravilniji inače. Zatim, svjetlijom nijansom, jednom nijansom svjetlije, ublažavamo prijelaze. Najsvjetljiju nijansu nanosimo ispod obrva. Nakon što smo nanijeli sjene, zelenom olovkom Automatic nanosimo, koja je vodootporna inače, oko uokvirimo. Nanosimo tuš, ultraliner, koji inače ima fiksiranu četkicu, tako da je pogodan za osobe koje baš i nisu precizne sa tušem. Sada ću je nanijeti maskaru Debora 24 ore Absolute Volume, koja daje maksimalni volumen, a pritom i produžava trepavice. Mali savjet, kada nanosite maskaru, zategnite kapak kako vam se maskara ne bi preslikala. Sada nanosimo rumenilo Debora High Tech 52, koja ima sitne high tech čestice koje daju blistavost tini. Za zavodljivi izgled nanosimo Milano Red ruž. Naravno kiston Debora za preciznije nanošenje, a na taj način neće ni doći do razljevanja ruža oko usana. I za kraj nanosimo Debora Glossissimo sjaj broj 11 za 3D efekat. Queen of the Night look za misteriozne, zavodljive i neodoljive dame. Lijepa jer to želim.